Kitabu cha Tawala wa kwanza mriango ni wafungahe. Selemani anajenga nyumba ya kitawali. Jamuhala Selemani miaka 10 kuijenga nyumba ya kitawali. Wajenga nyumba ya kitawali rio ifa nyumba ya Sakara, Lebanoni. Nyumba hii yere ina urewa futi gana mwenga na mirongo mitano. Wala mafuti mirongo mifungahe na tano na kimo cha futi mirongo mine na tano. Yere ya jengwa na misitari mihahu ya nguzo za mierezi na boriti za mierezi zuluze. Ikifinikirwa na paya za mierezi zuluza zo boriti zilizokala zuluza zo viguzo mirongo mine na vitano 15 kahi za kila msitari. Hakala na misitari mihahu ya madirisha gakulolana miriango yos na madirisha gos gere ni gapembene go madirisha gere ganalolana. Akijenga ukumbi wa viguzo wa urewa futi mirongo mifungahe na tano na wala mafuti mirongo mine na tano. Mbere za rojengo riro here hana baraza na mbereze here hana viguzo na mihimibo. Selemani akijenga chumba cha kihi cha enzi ila akala akitosa kesi mumo akikifinikira na mbao za mierezi kulasa kafuni hata darini hawera ndakala akilamula kesi. Chumba kicho chefa baraza la hukumu nyumba yenye yere nyuma yaro baraza la hukumu na yere ya jengwa za visho kiza kimjengera nyumba za hiyo yengwana wa kichi wa Farao aliyekala wa muhala. Majengo gaga gosi gajengwa na mawe mabomu gatamani kulaizira msinji hata dzulu goma yegere gatoso na mshumeno na gakitongwa kwa vipimo vimwenga pande zosi. Wa msinji wajengwa na mawe mabomu gatamani mangine gere gana urewa futi 15 na mangine gere gana urewa futi 12. Dzulu kwa kala na mawe gatamani garigo tongwa kulenga na kipimo. Pia hakala na boriti za moerezi wakuta waho nyumbani hamtawali urojengwa nako zitauza mawega kutonga nako zimwenga boriti za moerezi erevrijo kala kaiza zokuta za ndani za yo nyumba ya Bwana na ro baraza la yo nyumba marembo gandani ya hekalu. Mtawali Selemani akimlagizira Hiramu achenda tuwiwa kula Atiro. Mame Hiramu ore ni gungu wakula kaiza mbari ya Nafutali baba yore ni mtu Atiro fundi wa kusanya ng'andu. Hiramu ore ana hekima na akili kimanyi cha ufundi akutengeza kazi zosi za ng'andu. Baya akiza kwa mtawali Selemani akitengeza kazi zosi arizopangirwa. Hiramu akitengeza viguzo virisha ng'andu kila kiguzo chere kina kimo cha futi mirongo miri na fungahe na mviringo wa futi 18 na kimbi inchi tahu. Kiza akitengeza mataji mairi ga ng'andu akuikwa dzulu za zonguzo kila tajore na kimo cha futi fungahe na nusu. Gonya akitengeza nyavu mbiri za kusukwa here mikufu na akizikaho dzulu za zonguzo kwenye zo taji kila taji nyavu fungahe. Kiza akitengeza makoma manga akigapanga mistari miri kufinikira zo taji za zilizokala dzulu za zonguzo mbiri. Zo taji zilizokala dzulu za zonguzo ho varandani yere zina umbora maluwa gavirunji na were zina kimo cha futi tandahu. Kaiza zote ajizulu za zonguzo mbiri here hana goma koma manga magana mairi kaiza mistari kudengereka kila taji. Makoma manga gago gere gazulu za yo sehemu iriokala ihere kibakuli hina zirahu nyavu. Akirungaraza zonguzo kaiza yo baraza ya ro hekalu yonguzo ya mkono kure akiiha jakini yo mkono kumosa akiiha Boazi. Zote ajizulu za jo viguzo jere zinaumbo ravirunji bayo kazi ya kutengeza jo viguzo ikimarigizika. Gonya akitengeza birika ra muviringo rang'ando akuyeyusha ro birika rere rina wala mwafuti 15 kula mkungo hata kimo cha futi fungahe na nusu na mviringo were ni futi mirongo mine na tano. Siniza mkungo here hana mistari miri ya marembo ga vipuru ja ng'andu kila futi mwenga na nusu were na vipuru 10. Jo vipuru jere vizadengereka robirika na jere jatengeze na robirika here kitu kimwenga. Wakati robirika roho tengezo robirika rere zuluza miongo ya nzao 12 zao tauzi jere zinalola kwa vuri tauzi kala zinalola mserero wa dzua tauzi kala zinalola kwa mwaka na tauzi kala zinalola ng'ambolero wa dzua. Jo junu ja zonzao jere vinalola ho ukaika ya robirika kimbi cha robirika were ni nchi chahu na mkungowe were uhere mkungo wa kikombe here luara kirunji robirika rere na ngira bate 2000. Kiza Hiramu akitengeza magari kumiga ng'andu kila gari na urewa futi tandahu wala mafuti tandahu na kimo cha futi 4 na nusu. Kwa magari gatengeza vivi gare gana papi na zo papi zere zaikwa kaiza fremu kaiza zo papi here hanana kishi za simba nzao na makerubi na kwenye zo fremu zulu nati nzao simba na zo nzao here hana mapambo ga misokoto.
Kila gari rere lina magurudumu mane gang'andu na chuma cha kaikai cha kugwirira go magurudumu na jere ni cha ng'andu. Kwenye pembeni za goma gari rere hana vigwiriro cha ng'andu ya kuyeyusha kwa utwaro birika bomu hehina kila kigwiriro rere hai kwa mpambo ga maluwa kudengereka. Mriango aro gari were ni wa mviringo kwenye sehemu iliyokaleza tsoloka zulu kiasi cha futi 1.5 kwa konze wo mriango were watsongwa na kishi na papi za kwakwe were ni za pembeni na si za mviringo bule. Go magurudumu manegere gatsini yazo papi yo chuma cha kahikahi cha kugwirira go magurudumu yere jagwizanywa na ro gari renye na kimo cha go magurudumu chere ni futi 2.5. Go magurudumu gatengezere ga magari ga kuvufani farasi. Chuma cha kahikahi cha kugwirira go magurudumu rimu nzirani na mizinga joshi jatengeza na chuma cha kuyeyushwa. Kaisa zo pembeni za kila gari here hana vigwiriro vine jo vigwiriro jere vizagwizanywa na ro gari zulu za kila gari here hana ukanda uruo ikamviringo wa ure wa futi 1.5 kwenda zulu jo vigwiriro nazo papi zagwizanywa na ho zulu za ro gari kiramo akisonga makerubi simba na mitende kila hatoro kala na farasi kaiza jo vigwiriro nazo papi na misokoto ya mapambo kila hatu. Hiyo ndio arijotengeza goma gari 10 gosika kala na umbo mwenga na vipimo vimwenga. Gonya kitengeza mabeseni 10 gang'andu beseni mwenga kwa kila gari kila beseni rere na tsukula baadhi 40 arere na wala mafuti tandahu hakika magari matano luhandelwa kwa mwaka na matano luhandelwa kwa vuri rayo nyumba robirika kirika kwenye yo pembere okala upande wa kahika ya kwa mwaka na ngombolero wazu kiza hira akitengeza nyungu miko na mabakuli baki marigiza yo kazi yo sare lagizo ni mtawali Selemani zulu za nyumba ya bwana zonguzo mbiri sotaji mbiri zilizokala na umbora vibakuli zilizokala zulu za nguzo zonyavu mbiri za kupamba zotaji ho zulu za zonguzo goma koma manga magana mane kwa utwazo nyavu mbiri mistari miri ya makoma manga kwa kila nyavu kwa utwa kupamba zotaji mbiri zilizokala zulu za zonguzo goma gari 10 na goma beseni 10 garigo kala zulu za goma gari robirika nazo zao 12 zilizokala tinize zonyungu miko na mabeseni vya samba johira mwa mtengezera mtawali Selemani kwa watu ayo nyumba ya bwana jere ni jang'andu iliyotulwa ye mtawali vitengeza vivi jos kaiza detera Jorodani hatarokana na ulongo kaikea Sukoti na Zaretani Selemani kavipimire uziho bulejo vya jos kore ni vinjijomu kwa vijo uziho wa ng'andu komanyikanire bule bei Selemani akitengeza vyajo sivrijo kala kaiza nyumba ya bwana vivi ndicho arijotengeza kijeje cha kwambuzira sada akancha dhahabu meza ya dhahabu iliyo kala iki kwa mika ya kuikwa mbere za mlungu kiza akitengeza vidude vya dhahabu safi za kuikira mataa vitano luhandelo kwa mwaka na vitano luhandelo kwa vuri mbele za chumba cha ndani pia akitengeza maluaga dhahabu mataa na kweleo akitengeza goma beseni makasi kakutosera tambi vibakuli visahani vya kufuki ziravumba miko ya kumvurira moho josi vya dhahabu safi akitengeza nazo bawaba za dhahabu kwa utwayo miriango ya chumba cha ndani ho hatuhairi kukira kweri kosi na kwa utwayo miriango ya hombere za hekalu stara 5 na mwenga bai kazi yosiriyo ihenda mtawali Selemani kaiza nyumba ya bwana kimarigizika Selemani akivira vitu vyose ambacho Daudi babaye were wavitakasa yani fedha dhahabu na vie akishika kaiza jumba ja hazina za bwana